Mema obibia akwaba. Sam obibia afisha pa eba Queen SENZY TV. Me pa chose enene da edi kan a oba channel yi so a. Mema akwaba bio. Me stress say oba subscribe to your channel yi. Oba mia notification bell ne so. Na bre bia e video to so a na wanya bia hwe. Onia me srew ka che wunua na ono so kan che nua just by sharing. Ema uremfi so questions, suggestions and comments are also highly welcome. For channel yi enema ye also enye. Ye treat fashion and beauty issues, healthy lifestyle, social lifestyle, relationship and love issues. About fashion, say e bia opese opam wadie, o ya ifro, o engagement, dedication. Emu bia ope atari edimu ya pam ne sronko ya hyesusum na ya pam no obroni nsa no a ema wo remfi Nangis Creations International omo disa adwuma no fefefe omo na yesa adwuma die ni nyina afei ye treat beauty and healthy lifestyle afei ye buy beauty issues wa ho siesie mu etsen how a wo bedidi ama wapomodin akosoro abra ye wo corona season yi mu and so ye treat e wo channel yi so relationship issue onya down for some et say onya won ne ti abochi amon tam to say oba na otu fie no one ne ntem et say sa issues ni na ye treat e wo channel yi so afa ni about love issues odo ho asem one wo do man tam to say abochi abrabo abochi aware say ne fietie efi adwode e ho ye se wo hia obi na woni na di nkoma ya nkoma na mum hye ne so se nkoma bia woni ebedie no ye se edan wa aso enso ye dan ne de o mu nyina aso asisi nti eye be no nkomo ebri bia opese wo pe obi na woni na di nkoma no ye nkoma o fe number etwa screen yisu ya ye ni be di nkoma kama